Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama macam-macam barongan guys. Wih, ada Arhan. Ada Arhan, halo Arhan. Wih, Arhan pakai barongan apa itu Han? Wah, banteng guys, bantengnya kecil. Bantengnya warna apa Han? Wah, warna merah. Beli di mana? Beli di mana Han? Oh, nek godong. Wih, ada Dek Jihun. Dek Jihun pakai barongan apa? Wih, Dek Jihun pakai kodok ngorek nek kali. Kodoknya warna apa, Dek? Hijau. Terus ada Mas Bayu. Mas Bayu pakai apa, Mas? Wah, buntut macan. Terus ada Mas Reksa. Mas Reksa jadi wih, kepala macan. Terus ada Mas Henip. Mas Henip jadi wah, singa besar. Terus ada Mas Elvan. Mas Elvan jadi wah, barongan hitam. Terus ada Mas Dava kecil. Mas Dava jadi apa, Mas? Wah, barongan ular. Terus ada Mas Farizi. Mas Farizi jadi wah, singa kecil. Terus ada bujang ganong guys. Wih, Mas Silo yang jadi nih. Mas Silo pakai barongan apa, Mas? Hiu. Wah, pakai barongan hiu. Yo Aryan dipakai yo. Wih, pakai apa Han? Banteng. Wih, api. Joget Dan, joget. Wih, bantengnya joget. Wih, sikile. Bantengnya medeni. Piye bantengnya? Bantengnya piye deh, Han? Bantengnya ngamuk-ngamuk. Wah, yo, bantengnya disunggi. Dok, Han. Kesurupannya piye? Wah, yo Aryan kesurupan. Wah, menang wae kesurupan. Yo wes yo. Yo duduk yo. Yo saiki Mas Reksa. Karo Mas Henip. Engko dinip. Ana gathukane nip. Apa? Ayo, sing apik yo, buntutmu keduren yo. Ayo le. Kowe uman mengko. Kowe ya kabeh. Meneng. Ora. Yo nek dileki malah semangat. Delok sa delok sa. Wes. Yo saiki Dek Jihun. Karo Mas Elvan. Ayo Pak, ada Pak kecil. Baik kita ngentan nek kene dulu Pak. Yo, wah dicopot. Ambil toh Han. Bantengmu ambil. Han, keseret-seret Han. Dari Ki Bayu. Iya, kabeh. Sing buri gak manggur rek. Lah sing arep sing buri kan uga.
Wahyu ada yang dicaplok. Wah, itu keceber ya. Motor. Dek cium kata-kata tuh, Dek. Kata-kata. Gak usah. Farisi. Uman kabeh sa, gak kewetok sa. Yo wes yo Mas, Mas Melvan karo Dek Ciun. Yo Mas Henip. Mas Henip karo Mas Farizi. Yo dipakai Mas. Bi, Mas Henip ngamuk. Engko to duduk wis duduk sik. Sebentar nih, yo wes yo Mas Henip, Mas Farizi. Ya saiki Mas Deva kecil. Karo Mas Silo. Halo, apa yang dibangun yuk? Ya. Ayo Jiun. Dolinggih to, Cah, dolinggih to. Ayo Dek dicaplok. Caplok Mas Silo. Yo. Ya Arhen. Wonge junjung loh. Yuk Arhen dicaplok. Arhen mana ya? Yo jalan. Pak.
Ya wes yo Mas. Ayo Dejiyun. Oke guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe. Dadah.